اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده. ده بقى مطبخي، حبيت اغير فيه بقى كده، اعمل اي ديكور جديد كده، يعني الواحد بيحس بتغيير يعني. ده بصوا، دي الرخامه بتاعتي قبل. انا جبت بقى الورق اللي هو بيتلزق على الرخامه ده، اللي جبته لونه ابيض، وده شكلها بعد ما لزقته عليها حلو قوي يعني، غير كتير. قلت بقى اكمل بقيه التغيير الجامد، جبت ده طبعا ليد، وقلت بقى هلزقه كده تحت اهو زي ما انتوا شايفين. وجبت الورق اللي هو الحائط ده على ايه كأنه حجر كده، جبته، نزلت جبت من الرواعي في اشكال كتير، بس انا حبيت ايه، يبقى كله ابيض كده وابيض. وده شكله بقى شكل المطبخ، شايفين؟ غير الشكل تماما، بتحسي بتغيير كده، بصوا. ده بقى بعد ما فتحت نور المطبخ، حلو قوي وما خدش مني مجهود كتير، بس الواحد بيحس بتغيير كده. جربوه وجربوا كده تعملوا تغيير في حياتكم عشان الدنيا تبقى تمام.